Êvar baş temaşevanên hêja hûn bi xêr hatin bernameya Futbol Şîrove ya ekranên Çarpel Medyayê. Temaşevanên hêja îro jî em ê dîsa bûyerên sporê yê cîhanê û Kurdistanê bi şîrovekarê me Elî Fikrî Işık û her wiha mêvanek me din jî îro heye, xortek me ji İtalyayê ku di nava futbola İtalyayê de kar dike, ew jî mêvanê me ye Kek Erdal Karaman. Kek Erdal, tu bi xêr hatî? Xêr êvar baş, giştî kamre. Erê. û Kek Elî, tu jî bi xêr hatî? Navxêrê de vê kekê me dî. Tu jî bi xêr hatî. Qewet piştre. Berî em derbasî Erdal bûn, ka ez dîsa ji te bipirsim jiyana te yê Kurdistanê di hêdiyê dî fêr dibî Kek Elî? Belê wala hêdî ez û Kurdistan hembêz dikin. Lê mixabin van roja Kurdistan sar e. Heftiya pêşiya me wê bibe tik dibe eksî 16 ku hê kesî tiştekî wiha li bismil tecrübe nekiriye, em nizanin wê çi were serê me. Lê tiştê ku em dizanin weke mûşiya ji ber berfê û ji ber sermayê em dişewutin. Erê. Yani sporê jî tabii bênavbir tu domînî. Elbet. Erê. Baş. Baş em mêvanê xwe bidin nasandin. Erdal Karaman. Erdal Karaman bi eslê xwe ji Karakoçana El Ezîzê ye. Ew dema 8 salî 9 salî bû koçkiriye çiye li İtalyayê bicîbiye. Bawerim bavê wî berê li wir biye. Tevî malbat xwetiya xwe û birayên xwe, xwişkê xwe çiye li wir bicîbiye. û piştre jî xwe di nav spora cîhana sporê de girtiye û üniversitê beşê akademiya sporê xwendiye û di vî warî de perwerde dîtiye û di tîmên mezin de perwerdeya xwe berfireh kiriye. Wisa Kek Erdal tu çi dibêjî? Êvar baş, erê weke te got eynî were ez tevdiya xwe hatim li İtalyayê boyîm li Viraw. Em li Vira girbûn. Ez dûm qisûra me kir were hevre giştîkan re çunkî kurmanca min ne pir baş e. Ez 24 salên li Vira me, 25 salên Vira me. Kurmancî tik tenê mal da xezî kiriye xezî re nine. Kurmanciya te pir delal e, pir xweş e. Dewa Kek Elî. Vêgal Diyarbekir ji kes weke te hêrek bar nikare baxile. Tu dev ji ber de bide navê. Tu pir xweş profîlî. Hûn me hez dikin, dizanin spas dikin. Ez bêjim ki futbol me temî ez kiriye. Ez qeciktiya xwe de jî me futbol hez dikir li memleketê axtarkirin li memleketêm jî li Kurdistanê jî. Ez jî hatim Vira, hatim Milanoyê hûn jî zanin Milanoyê zaten futbolê da zamanê ki ez hatim di Happer da dunyê da kulübê enî gir li Vira Inter Milan li Vira. Va jî derbiyê dünyan enî derbiyê enî xurt e. Îro nizam were ama wê tayî wer û Milan merkeza futbolê ye yani. Erê herkes dibêje Milan merkeza modayê ye, lê merkeza futbolê ye jî. Inter li wir heye, Milan li wir heye. Futbolîstên herî navdar li wir hene. Nizam alî hoca nas dike ama derbîkî eyna du taximê eyna gir stadêdekî pir nas nakim. Yani onun için em şanslı vê baxişê de em şanslî ne. Min jî futbol temî hez kiriye, temî jî taqîb kiriye. Lîstikam ama min dûra ber da çunkî qes xurt ninim. 6 salî meşxuliya şixulandina xwe başla kir. Dûra 22 diyan de me rehînera xwe başla kir. 22 salî. Yani 22 salî bûyî ew. Herê 22 salî me başla kir, tev zarokan me futbol hez dikir diyem. Başa tu kîjan akademiya sporê, kîjan bajarê? Milanoyê mesela Milanoyê. me başla kir xwandina xwe dûra üniversite sport science yani spor üniversitesî. Me ew baş kir 3 sal. Me dûra çûm taximan da
فرماسیون خو ایتما خو te perverde xwe bilind kir di tîma de te kar kir kî Milan هر میلان دا سالی که از سشمیش کردم لودم سالی که تکنیک ترکتور و گراینر لا شغلندم دورا مخابه ماستر که چیکر او ماستر داشی تاف تاخمه پروفسیونال برینجی تاخمه تاخمه یک مونسا نکال مونسا دخوازی سریه بی سریه توان را ماستراتن سر چه بو لسر کی جان بشه بو یعنی سر سپوری بو کی جان بشه سر فوتبال متدولوژی کندیسیون فیزیک فلسفه متدولوژی کندیسیون فیزیک یا فوتبال ایدمان antrenman آره چهار چکی چهار antrenman بفکری چهار فلسفه خود چکی ماستر سال کوار کر aynı anda takımda şoxulyan duraji spesyalizasyona xas çeke dura çum fizik antrenörü şoxlandında Parma'da teknik direktör formasyona xas devam kir dura çum Monza birinci takımı ve maç analist teknik direktör anla yardım taktik tarafı geliştirme. Le Monza هر لمونسا تیما سریا B نوسا takıma Serie B Serie B خازی به سریا سالا پیش تا بالوتلی بواتنگ واندر دلیستن تاوا و takımı da دوراجی سال باش بو imkanı dağıtın peşame خاص parmayı جاری سکنیان خواستن از بیم ودرا تکنیک direktör هنر ولا بشخولیم میجی پرهز کرو ortamaz کرو sorumlu vera ortamı vera haz کرو futbola vera felsefe vera haz kir میجی خواست بیم جارده ودرا بشخولیم هاتم vera parma dura anlaşmış bu kontrat çeker yani nikaverane. Evet. Nahatul Parma yani. هر نکات لپارما ما تاو تاخمه 15 سالی دا تکنیک direktörü. Tima 15 sali ya Parma'yı da rahineri direktörü teknik kart. Evet. Başa yani Türkiye ki usa kart ki ku vra navenda futbolu yek navenda futbolu merkeza futbolu ya dünyaya cihaneye. Çavaya vur gurji prhana bakji prhana şans ete çavaya yani tukari xwa bilind beki yani şans ete ya tunne çavaya yani. şansı inanmış nakum ama futbol dünya ki zor ha. Tesadüf etdi tesadüf. از نفکرم شانسه بخوام نفکرم شانسه دفکرم formasyonu دفکرم bilgiye پیشیا خواهد چه دکم dura ki imkan hatın değerlendirmiştikim ama imkanı xab geri yaratmış bükün xandine xab çalışmışkına ve pratika xab roy bir roy tuğla beke serhaf dura imkanı ki hatın insan döfkeri değerlendirmiştik futbolu hazdikim xazım ve büyü hayatamın büyü ro bir işe bakım millet farklı ki güven edilete iş edilete karınca biki millet زودن آستکه از هندک سالم تدامه وانه که تر شغلیامه موتیواسیونامه خواندنامه خواستنامه فرق کن واجی از هانی ما کتمت دنیا فوتباله واجی geliştirmeye دخازم yani daha هنکا başla kiriye zaten. Evet. Yani tiştekû ez merak dikim ki Erdal وەکە کوتزانی ji bo ragihandina futbolîstan ji bo perwerdeya wan her welat ya jî em bêjin her herem û dibek û her tîm jî xwedî metodolojiyekê be. Îca ez dixwazim li İtalyayê ev kar çawa dibe. Yani metodolojiyeke Federasyona İtalyayê heye herkes xwe dispêre wê yan jî her tîm xwedî metodolojiyekê ne û herkes wê metodolojiyê pêv tîne. Misal tu Milano de dixebitî, avêga jî tu Parmayê de dixebitî,
te bahsa tîmeke dinê kir yani sê tîmên ji hev cuda ji hev cihê di duan de xebitî te futbolîstê wan zar û êxort perwerde kirine yani metodolojiyê wan yekin yan ji hev cuda ne çawa ye نه متدولوژیا هر یکی فرقلیه sorumlu metodoloji که کم پیشیا خوا پاشوی دا ترانه فدراسیون قاشینا که فدراسیون کن متدولوژیا خواجی تنو نکات تازه تشکی ریگی خواه چیز میشتکن میلان ذاتا ناس تکنه تاف هولندالیان توپ هر دخواستن توپ بلیزن او işte وان رامایه اینتر daha çok fiziksel daha çok kondisyon bilgiri Parma daha metodoloji daha jüre çünkü İtalya'da metodolojik neha per peştaya her tişki topun handra topu da ilerletmiş دخوازن ilerletmiş بکن هر تشکی دبیجم zarukan çar da dokunan çar deskenen çar diyeta ha geliştirmiştikin çar stilik hayata stila ha ren beken vagiştik handırı metodoloji tiktani nafkiri topu sağlığı o metodoloji de fikriyen van zarana toplumun handırı toplumu da çar gerbeben çar rahat beken kefara nas kenen taran şehirek de taran devlet de taran takımek de gerilüye da bekanın futbolu bilizin bekanın handırda beskenen bekanın her metodoloji vana daha kompleks daha futbol etikten nageri içeri ama futbola xaji geri geçtiği bir geri indiriha ahtak topsuzun ahtak taf top dilizin ahtak kondisyon tarafı çebekin geri geçtik handırı kondisyona liskanandını çardı bir mesela dafkarın maçan da yek karşı da yek dilizin kondisyon hane direksiyon hayat qala hane çember haya geri geçtik veri handırı hem fizik hem psikolojik hem taktik Van bozmuş derken çünkü Van bozmuş bir kayse topera dur dikadi çok az dur dikadi ve gaz formasyon nadi yani metodolojik per komplekse her takım değişik Atalanta mesela İtalya takımı yani peştaya metodoloji onca tamamen değişik mesela teknik per hazırken teknika futbolu per geliştirmiş deken fiziksel futbolcan da gerene yeki zanın korten zanın performansı var radıden camiacı teknik tarafı yediken değişik ama İtalya dünyada per önemliye metodoloji in her derki ileriden hendik takım korten hendik takım ne korten burada. Belakul metekirtiye eminik tebit olsun der hakkı futbola İtalya'da mesela Balkeşe Inter Milan Juventus Roma ev çardakı seri A'ne u evana خودی فلسفه که جهنه لیتشتی که از دبینم دنوا لیستیکا وان و متدولوژیا کد اکادمیه بیکتینه هف ناگرن وکمیناک وکویگاتگو متدولوژیا آتالانتا و لیستیکا آتالانتا هف دگره یعنی متدولوژیا ساسولو و یا امبیجن دیسا لیستیکا وان هف دگره اری مرد زانه کد ورده تشتکه یه خسپارت نوی گلو بلاکو اینتر میلان روما ام بجن وکه ريال مدريد وكه برشلونه وكه باريس سان جيرمان يجي وكه تيمين تركا خدنا جرافي غالاتا سراي فنربahçe بلاكو بر بوبولارين لوما خب ميثودولوجيا خو غرينادن çima yani Ali Girji için fazla. Autışki per zora çünkü takımı birinci metodolojiye altyapıya per takip naken. Mesela
metodoloji altyapı per hoş dibi ama takıma birinci tamamen farklı düşünmüştük. Çünkü her 6 maan, her 8 maan teknik direktör Reiner değiştirmiş peki. Reiner gete de futbola vayana da khazisa vayana na khazisa naime. Mourinho که بینی روما ise Mourinho karardı da metodoloji altyapıyı برای روان lazım ne? Sorumluyu başkancı var düşünmüştü ben. Atalanta farklı ya Atalanta çünkü altyapıda oyuncu girdikken bana kabilizin difroşi dixazın Gasperini'yi vayan has kiriye kucaklaşmış kiriye. Takımı da var ne? Çünkü teknik direktörü an skoru dixazın قازانج بکه تو خوازی از قازانج بکم سه از وقت از زانم دلیزم وقت زانم دلیزم تو هز ناکی هز بکی وقت آلت یابیه او مرا لازم نه اما تو نخوازی سه از گشتیان قازانج بکم tamam ama maltı da kanun ru benen am bejin am alt yapıyor birinci takımı vak havd khazım düşünmüş ben falsafa ma yeki ama mera mevcek az zaroki 20 سالی بلیسته ان قازنش نمیکن تو مرا نکه بیتش کی allora وی تاغه تکنیک ترک رهنرجی زارو کن دلیستنن اما که تو خازی از شامپیونال لیگی قازanmış بگمسه گری مرا بروزوویچ بگیری گری مرا پریزیچ بگیری گری مرا از زارو که 20 سال و 28 سال اینتر دان نکه takımı girdi ve sorunu haya çünkü an Inter Milan Juventus Şampiyonlar Ligi geri Champions League bilizi semifinali da az oyuncak altyapı Inter'de hatına listekandım dedim. Ve per zora ve gerçekten imkan per zora onun geri merabba görünecek o performans dedimse. Vaya sorun vaya net pertiş havra nagerine Atalanta'yı mesela katiye Şampiyonlar Ligi altyapıda oyuncunun listekandığında da çünkü kalite perradubi kalite perradubi ise gerçi oyuncuya gittin kalite kortun to kani belki 2 salanda 2 tane bebini ama seviye ki düşük ise seviye büyükse seviye Atalanta oyuncu perdelistini ama ki tarihi geri Şampiyonlar Ligi ise ne kan öyle az disa xobis perim sabra keke medi az bir aciz nakim az pirsa keke لا أنا بس مشتركوا من صحباتي يمكن تبيشن pirsa davi pirsa ko az beraxt kim no maze pirsa moze devi xob girim sos لا أنا بترسل vega tzani de peshpaziya Avrupa ya xode nagavi de 2020 vega tzani İtalya bu şampiyonu ve peshpaziya de şampiyonatı de Mancini leistike ku ne gredai ekola İtali le darxist. Başta zanı ku leistike kevaha kevle şopya ve metodolojiya ve bere de tiroka İtalya'da tlebu. Eviyek. Mancini ve list up serket. Serfraz bu şampiyon Avrupa'ya. Alidin ve Roma'ya tiştekidin etke, Juventus'e tiştekidin etke, Inter'e tiştekidin etke, Uvayj vaka kutejiko Sassuolo u Atalanta tiştekidin etke. Devir de vaka gerilimeke ku hev daht bidin nava futbola İtalya'ya da çebuye ya çenebuye. Ev tişte münakaşa kirin ya herkes ya Mancini xudi Suud bu şansı ve bu şampiyon. Viça vidledinlerin çavallerin. از خازم رن فهم کریسه در جواب بدم ام زیزانن و اوینا که مانچینی چیکر zaten Guardiola velate Guardiola ki kazanç kır per Reiner'ın per metodoloji değişbun per hasker millet teknik direktörü که بر همون متدولوژی خود دیشی که موقع دوی مانچینی اسپالتی وانا خودش که عقلی جا دارنش بون هست کردن تشته نو کردن فوتبال خا و تشته نوجی وان را زانتانی لان وقت زان که هاتون وی در زانیان شدینی چنانی چونکی
takımı geçmiş havne, takımı 5 ta kazanç kır havne. Barcelona mesela İro ekoloka pe futbol dünyası. Takımı biraz jivak Mancini ra normal dafkariyen. Vakit nojin şansa bir normal o futbola ama takdir digin çünkü o takıma pe kazanç mişkirine pe her vakas kort bilizi çenav. Kazanmışkirine veji İtalya geçtiğim per hasker per imal da nego normale. Gerçekten haskerin ama takıma ne için var kazanmış kiri hem var bakın var düşünce var tane herkes döj zanıtıyor men darında hem daha hoş çekin bu düşünce yeter ama tişteki Mancini çekir tişteki per geru çünkü oyuncu per kort tane ve bafkari gerçi düse tanan daxına takımak var kort nene واجی راینران واجی تکنیک تراکتوران خانو خاد دیش میکن متدولوژی خاد دیش بکن واجی عقلانتی هم جبمه راسته انسان خوازی دیش بکه خوازی تشکی دهارن بکه مانچینی وردا پر دیش ببیه توش ذاتن رناستگی مانچینی مانچستر سیتی دو اینتر دو جاران ورنالیستو futbol خوش مرانی نشان داد و futbol خوش را قازنش بکه و futbol خوش دا ایتالیا اینها جان قازنش نکرد ایتالیا 5 dünya şampiyonası قازنش کردن اینها خوش جان قازنش نکرد واجی bir revolüsyon که ایتالیادا تاجی وقت تاگوز آتن ایتالیادا metodoloji را Evet. Kek Ali rastım Mancini metodek listekek nuani bu İtalya. Lemnha kek Erdal yani az kozum tu nerine xabeji. Vak mid seri de jigot الولاtek yek jwelate navenda futbolê İtalyayê kartke xwe di nav refên futbolê de ciyê xwe girtiye. Erê her çi qas di tîmên jêrxanan de kar dike jî em ê niha jê pirtin xeyal û şansên wî tu wî ji zû de taqîb dikî. Piçek tu behsa wî bike tu çi dibêjî yanî ji bo Erdal Karaman. Vallahi ama beje vat sala ji sala zêdetir e ez û Erdal ev nas dikin û gelek cara em telefona tûmû dayêm daxivin û jev dinivîsînin vê havînê jî lê xist hat İstanbulê valla bû mêvanêm jî em ama bêr re avest qederê 10 saata 15 saata em ser futbolê em axivîn me hevdî bi hev re em ê biçûna Feriolî ziyaret kirin Francesco Feriolî lê mixabin wê rojê hepkî ew kêmî çêbû astengê min çêbû ez neçûm Erdal tenê bi serê xwe çû wî dî ya Erdal bi rastî jiyekî jîrek e û bi rastî jî di futbolê de li gora emrê xwe li gora tecrübeyê xwe têr û tişê ye beriya her tiştekî derheqî futbolê de xwedî felsefeyek e yani erê dibe metodoloji şêwaza wê felsefeyê ye loma gelek giring e vegal Tirkî nava Kurda de daha ji rahînerekê bêje metodolojiya te çi ye divê ku tiştekî fêm jî neke ku nizanime ku tu behsa çi dikî yani haya wî metodoloji jî tune be yekî Kurd û li İtalyayê here Akademiya Sporê biqedîne sertifika xwe bistîne dûr de Mastra xwe bike nasra xwe bike û vî karî li perwerdeya di tîmên wek Milan û Parmayê de jêrxanan wan de perwerde bibîne erê yani mixabin bela ku bê Suudek bela ku Kurd e vêka ku yekî Yugoslav bûna İtalî bûna belkî Tirka Kurda biçûna wî transfer bikirana bela navî Erdal e û Kahraman e kes ew nakine lê ez bihêvî me ku demeke pêş yani demeke nêzik de
و نخازم ناو فوتبولا کردا ده و ناو اردال وره ناسین و انسان ناس بکن و خوزی یعنی دال کرد یا آمد سپور بشکلی کی لی تکلیف کرانا بشکلی کی بوان تیمارا بخبتیا وان تیماجا استفاده بکرانا وی جوان استفاده بکرانا در فتح وان هیه آز وگا جور بانک ددن جبو ریو برین دال کرد و ریو برین آمد سپوره از کفیلم کو اردال راحت کاره ریو برتیا راهینریا تیمی وبکن و گلک جه استفاده جبکن باشه تو ورد بيجي كلام جاي ارضال ببرسن ارضال شوية شانسته شوية او خيال انت چنه يعني تبي بيجي بيجي خيال انت چنه خاطر بيجي بيجي از وارا پرس پاسکم و چتا پر یکسلگوش کردی ما بروبلم كده پر بلند کردی و از پاسکم مالی فکر يعني شوف التعقيد كيف به بلینجا فوتبوله یا خوجا من علی پر گره از ور boşuna nebêjim ez vira gerçekten tev insaneke metodoloji insaneke profesör futbolê da dixewtin nas dikim birebîr nas dikim yê Milanê Juventusê metodolojiya wan çê dike wan nas dikim wara futbolan qezî dikim rastan jî felsefa ki dike naskirina futbolê ya Xoca Alî pir xurt e va tiştekî dibêjim pê min pir önemlî ne ez jî dixwazim rokê va tiştekî gotine ez bê pratik nebêlim dixwazim pratikê de vanê nîşandim xezîkirina xwe naxwazim pir xwe bifiroşim çünkî dorî tiştek dorîne ne însan gerê pratikê de bişixulî nîşan bide însan ara güvenmiş bibin îşê xwe naskirin bike heyalê min xeyalê min ew e bim trenerek bim teknîk direktörek pir mezin metodolojik pir mezin futbolê tek tenê futbol ranine toplumê ra rêk nîşande çünkü futbol önemli ye xurt e spora însanan ra îlham dibe hev ra dike neşey heye însan dixwazî ki rastan însanan ra rêkê nîşande ez jî dixwazim taximê xurt da girda teknîk direktör bibim taximê Kurdan ra jî pir tiştê rind dixwazim xwazim ki bigirin herinê şûnê pir xurt pir xweş potansiyalê xwe jî hene potansiyalê xwe jî hene ya Avrupayê daha jî pir hene potansiyalê xwe caran îletişima min nebiye van taximê ki Xoca Alî dibe ez jî dixwazim rokê paylaşkiyana bibin em wara düşüncê xwe bibêjim en azından şuna min rind e ez İtalya futbolê dikim parma taximek İtalyayê pir önemli ye Avrupayê da taxim qazanmış kiriye İtalya'da önemli ye ez rokê ki imkan bê wan ra yardım bikim tabii ki hez dikim yani çima me tîmeke Kurda rahînertî yan jî karê teknîkî ji wan re nekî bi rastî tabii hêviya me daxwaza me giş ev e em hêvî dikin ku di rojek pêş de tu li Ewropayê jî tîmeke xerase de tu cî bigirî û tu bîkarî bidomînî yani hêviya me giş bawermê Kurda giş ew e baş e em ê niha werin tîmên Kurda û Lîgên Ewropa tu çawa tîmên kulûbên Kurda jî taqîb dikî yani tu mesela Dal Kurdê Amed Sporê êdina imkanê te heye tu bihîstî tu taqîb dikî wan caran dûr va taqîb dikim min got çergo ilişkiya min tev van taximan te ne ama dixwazim vana qazanç bikin mücadele bikin dûr va difkirim Amed Sporê jî Dal Kurdê jî Dal Kurdê şampiyona qazanmış kir pir memnûniyet bûm heta mesajek jî wan ra şand
Ahmet Sporê jî pir dixwazim zaman pek Ahmet Sporê û Dalkurdê maçan navkirin pek durva sosyal medyada imkanê Hoca Ali Hoca ki nivîsandinê dixwînim wan dixwînim çünkü hez dikim Ahmet Sporê jî maça kilîst me fikiriye pir navkirim car caran takip dikim wek bikarim hez dikim yani. Yani kari tavka pır yani pır normal yani burası. Le tuan zani yani hayata jwan heye. Eme anaverin şkwaser van mijara eme hema jdal kurde dest pevkim. Yani Dalkurd tima takıma Suede, İsveç'e de asla okeyde de Liga Dünya'da bak Serie B yani Süper Etan dibêjin dur dedirize ana ve bilize şu haberi jilur bu daketi bu yani evkavi aslavi bilende İja ana le Sued lig evke tahtile yani beta evke Zivistan etine Nisan despet ke hayya payze İja anha hazırlık kın maçın hazırlığı tişti bu sayede dve nabere de kek Ali fikstür hat kişandın kat bazıya müya binerim fikstüra time fikstür ve de siha Nisan de despet ke maça ke deplasman rehi دوی هایی به دست بید که دارکرد ور حاضری خود که هم فی او کریجه پروگرام خواه او که جی ناوی چی حاضری ماچین حاضری یعنی حاضر ماچین حاضری او جی 27 ماه دست بید که لستوکهلم و حیا 26 آذر و هر تیم جدا جدا را بلیزن دوی نابره ده وقت مگو hem futbolist jidal kurde çun timinden o hinji hatin em mesela yekjeş ve rahiner bu evya Dalibor Savic Sırbistan niye ana bir rahinere nu dal kurde büyüye me dest bibkin yani daxuyene kitabı gotwez keyf xoşim pişre eva vak megot hatta çuji mego rawan ami xwe kurde لهولندا مزم ببارم هاتیه پاش دا هاتیه دال کرده تجربه وی سوپر لیگا هیه اف جی تیما کو پلی اوف لیست گایسه دفانسه هاتیه و اف جی پاشان عبدالله de etane de bu melike gol yani gol krali وی جی ایرو دو آنیم نظام ev jî pîskola bet bu de etanede û êkî çûne jî tek alî ev ye ev varek baş bû birastî îzon tû navê hîn jî zehmet ji me biro îzon to mew û ev yê din Viktor Söderström yani Dalkurd ana bûyî hawiye kek alî tişkî tu bêjî Ya tiştek شكو بريجي من في برنامج دا قوت مقو خزيك جبو هالبجاردنا راهينر قريتيري بواب مرا بار فكرانا ما بزار بناكو جبو تشي Dalibor Savic جبو تشي هالبجاردنا مش بزار بنا و مبستا Dalkurd ya İsalçı'ya vaka strateji veya bu tara mehep keyif baştırguna. Ravanamin az Yunan'daki bela Dalkurd de süper etalede bu Asmanskanede bu cümle bir tamaşa tikir. Edines nasnakım. Ledver de işte ki az zanım پێشبازێک بوو دو سوپەر ئەتانێدا هەما ئەز هەموویە دزانم من هەموویە تەماشا کریە ji بۆ چی تەماشا کریە ئەو قەساڵێک و داڵکرد سوپەر ئەتانێدا بوون ئیستا ji xwe pêşbaz ew bûn rakîb ew bûn noma kesek û meriv wan nas naketine ez min ku îsal bi planekî xweş bi lêstikeke ku herkes jê bawer
Ahmet Spor diyeceğim. Dal ku dest bi Süper Italya bike dibe ku rast şi bibe şampiyon. Böyle. Evet. Kek Erdal dema timekî nizan tabii tegwaz dal Kurdê zêde takip nakim ama yani wexta timekî rahênerekî ew dike dixwaze peyvan av çêke yan jî rahênerekî nû bîne li kîjan krîteran mêzde dikin yani serkeftina wî kariyera wî berê çi kiriye an teknika wî an felsefa wî an metodolojiya wî yani vana gişte kîjan karin rola wan mezin be Pir değiş dibî her yönetim her insan kriteri xwe farklı ne çe hendek xwazin xweş futbol bilîzin qazanç bikin hendek xwazin tikdanê qazanç bikin hendek xwazin futbolistan bigirin dûra teknîk direktör bir çarka çêkir mera lazim ne hendek xwazin teknîk direktörü bînin çünkü futbolîsta wan girdike hendek xwazin hevra futbolistan bigirin akademiye çêkin futbol felsefesiye çêkin ew insanekî dişxwin qarar didin teknîk direktör qarar nede felsefa taximê çi ye ki felsefa xwe tiştek çizgîk xwe belîye teknîk direktörü werdigirî ama ki teknîk direktör değişik benzemîş xwe nebin timî demekî bir felsefa düşünce xwe tune futbolê ra difkirin medya ya da spor direktörü ya da ki dojî varin de ya da salekê pêş de qezanç kiriye ya tiştê kriterê xwe değişik in ama ki taximekî klebekî zanî çer futbolê xwazî nav wan treyneran da yekî benzemişî wan duyî yekî werdigirî tiktanê oyînê danin e kültürê da jî hindira wî klebê da sikinandina wan jî mesela ez tişkî famkirinê bibêjim mesela Milan timî teknîk direktörê xwe Milanê de lîstin girbin wan girtine çünkü wan ortamê felsefe ideolojiyê nas dikin felsefa nas dikin werdixwazin vat değiş dibî taximdan taxima değiş dibî hindek her şeş man değiş dikin kritera xwe jî tam belî ne wek hewalê halî got evet başa kek Ali em ji Swêd çi bikin em derbasî Kurdistanê bibin Böyle. sezona devra duyem dest pê kir li Kurdistanê di Lîga duyem ya spî de wek em dizanin Ahmet Spor û Urfa Şanlıurfa dilîzin Ahmet li hember Uşakê li deplasmanê 1-1 ma û Urfa jî li Ankara Demirspor li wir li Ankarê 2-2 têk çû te maça taxîb kir gelo dibêjî Min maça Ahmet Spor û Uşak Sporê temaşe kir wê rojê TRT Kurdî zindî weşand xweş bû jî xweşî kiçan yani bi karekî profesyonelî kir û TRT Kurdî mit ekranê TRT Kurdî de vê maçê temaşe kir serî heya bînî yani bi rastî derket holê ku rahînerên Ahmet Sporê Aykan Atik û bala xwe bide ser bergirî yani savunma yani defansa Ahmet Sporê ve Ahmet Spor bi rahatî xwe bigihîne Pendikê jî dibe ku be şampiyon jî û bi rastî jî wê xwe bigihîne şansê play-offa jî lê kifşek yani şansî tevî heye yani 10 puan fark heye maçekî Pendikê jî kêm ha yani wek mînak wê sibê nivîseke min derê bi Tirkiyê min sernivîsê wiha gotiye bu işin şakası kalmadı Aykan Atik yani
سەرنویسا من jî ev e rasta rast divir destxwazim çi bêjim yani maça Uşak Sporê min dî ku ew bergiriyê milê çepê û milê rastê tenê serê xwe ne yani Evet. Doğan baska de rakip topê tê kesî ku ber li wan bigire tinê qedeme tinê alîkarî tinê û hema bêje futbolîstên Amed Sporê kiş bi hevret tên de ew navika defansê de li wir tomar dibin yani ev ne organizasyona defansê ye defanseke honandî defanseke organize kirî û hanake defanseke organize kirî ku em bêjin top hate milê çepê li wir kê masî sê futbolîst yek ji xwe presê dike yek jî qedemavî digire yek jî dorawan e qetiyen ev prensîp di lîstika Amed Sporê tune loma Amed Sporê welat xwe loma rakip di siha Amed Sporê de dilîsin loma Amed Spor di nava lîstikê de nikare însiyatîfê tê xebin destê xwe Gut defansê organize bikî ji alî êrîşê ve Amed Spor pir xurt e yek Mervan Çelik heye ku yani Süper Liga Türkiye'de listeye hê xort e bi qewete baz de û bi rastî jî baz dide ev li milê rastê dilêze na li milê çepê dilêze û li milê rastê jî dîsa Okan Deniz heye ew jî Süper Liga Türkiye'de listeye têra xwe heye û di nava wan de jî yekî dirêj heye üstün bilgî ku defans organize be wê hücum yani mala geleka xerak e lê bela ku defans ne organize ne ji wir jî pasê kun em bêjin dilê van futbolîsta rehet dike dernayê Evet. reqînin loma dibêjim bivê nevê divê ku Aykan Atîk dest bavê ji defansa xwe ji nû ve vejîne organize bike û êdî rêya pêşiya Amed Sporê tê vekirin. Baş. Ez ê ji Erdal bipirsim lê em ka li ser wanê wan jî bipeyvin em ê piştre bi giştî ji Erdal bipirsim. Li Amedê vê heftê madem me ji Amedê dest pê kir hinek gotin derketin piştre gotin nerastin lê em bêjin tîma jina ya Amed Sporê û Fenerbahçe maç lîstine li skorbordê logoya Fenerbahçe heye û navê Fenerbahçe heye li ata tîma mêvan ji devla logoya wî logoya ala Tirkiye heye û divê misafir daxin. Tabii waya bibînin îja em bêjin pêşiye îtiraz kirin piştre Fenerbahçe daxwînî da ku di hemû maça de wisa ye derket holekî risim derketin holekî di hemû maça de bi rastî were ye lê yani çima di hemû maça de were çima hurmetê nîşan nadin ji tîmekî wek Fenerbahçe mezin û ev yani logoya mêvanê xwe li wir danayine navê wan nanivîsîne di serî de dibe federasyonê izin nedebiye yani bêje û çawa karin tişkî wisa bikîn yani tu çi dibêjî kek Elî Keko yani ew rexnê ku di sosyal medyayê de ku min Fenerbahçe girt ji wan re got hûn nijadperestin ez hê li paş wan gotinê xwe me qet yani nawala me taybet ne ji bo Amed Sporê kiriye kî dê muhat kin lan navê herkes heye yani tu kî di navê min nanivîsînê li wir di navê xwe li wir dinivîsînê ev qetin yani ji binî ve jiyadinê xerabtir e Zaten karakter her şeyi dixwazim bêjim yani yani çi ye zanî min yekî kuşt sûce lê ku ez 100 kesê bikujim ne sûce erê ya ev dibe pêşbazê te bela ku pêşbazê te ye xwedî nave ji xwe te qeweta xwe ji pêşbazê xwe distînê yani rakibê te çi qas rêzdar be hewka rêzdarî ku rakibê te tune be ji xwe rêzdariya te tune
اعتراض بی رقیب خو بینافت کی بیناسنامت کی بینیشانداند کی اعتراض بی نجات پرسیا حیری گرینگ آلا نتیجه خود خیور آلا devlet خود خیور. كان رسمي توبك يدينور. Yani devşi berde. Yani أن حقيقي مزنة يعني. Ya nicat perestiye keko, nicat perestiye çıma. Belaku embejin ne Fenerbahçe u Mönchengladbach, Real Madrid dilizin. Fenerbahçe u Ahmet dilize, Fenerbahçe u Beşiktaş dilize. Yani çıma Fenerbahçe u habe Beşiktaş u be يعني بالكي ماني مرب حرمات نشان ده مرب ناوي تيمي تنفسينا تيما راقيمي فترسي ماما كلا فدراسيون جزاء برامجه تشوك تشكي ورقي يعني erdal تشكي بيجي هي erdal نه ناسنا و قونیه ناسنا کم دشتابی کی او که نظام چما وانا گری جان بزرگ Vega embejin Vega Parma'yı da rahine etki ne? Skorboarda Parma'yı tüm daim arma una ve Parma hebe u verenci rakip hamu embejin alani u beja timam mevan. Efte kabul kirin ya. tabii ve seviye de kabul nakim belki dedi takımı kıcıken imkanı خاطرنا yapıştırmış. Bana takımın federasyonu ne göre federasyon kabul mekan. Yani varaya. Le Türkiye her işte be Erdal. Le Türkiye normale. Eğer via mesela işte Ahmet Spor Ukrayna mesela bu sabun sana kit ve çıbanı yana seriyor. Devam derbasi mücadele edildi. Liga Spor, Leverkusen Spor Dilize, Adıyaman Spor Dilize, Diyarbakır Spor Dilize, Maraş'e, o Sivas Belediye'ye, Timin Kürdistan'e, Derbiya Kurtaj, Adıyaman Spor, Ovan Spor bu. Kek Ali Adıyaman Spor tekçü Servane tarafı tam serkeftineki meclisler size yek kazançkır Diyarbakır kazançkır ve hafta Maraş kazançkır o Sivas. Hamu timin kurda bajarın kurda kazançkırın. Liberasti şansı vane ko embejin her playoff'e tane Sivas belediyeye uci ve çıkaz karba koy darab kan nizanım. Levertçi beji kakali men kişti got. No yani divikom bahsa vane bikin. Wan he serberjer بعرض vetçe. Aslında ki koçara sernekelne. Berde jimme ko defansa wan ne baş. Diviku çare bebiniş defansa kore. Adıyaman serxo da hat. Yani evi acemitiya xwe serxo avet ve ka xweliye ki vega xwejnu ve vetjine u peş vetkeve. Kame bine rüçbe. Evet. Başa mar mücadeleden via Liga Siyam Batman o Bajarı Erdal Elazığ. Kekayet kat bahsa Elazığ'ınaki Elazığ mukabın encamın ne başlıklı Reza Avdada yani amal daviye kümet gibi. Le Batman 5 puan fark ve hafta tek şu lehember Bursa'yı çi bejik kekali çava. Valla ve hafta Batman hafta çalıkı. Eşko eftisumhane yani. Yani ha istikrara kan mazın hezen bu karbon time de denge bigirin tinene mukhabın. Habki seroke time u aligirji bi hafkatin. Ev keraset çiçeği bu. Reyaz bavarım ve Batman ve serkeşiye bidomine ve de gruba xodeji be şampiyon. Baş. Var ku ya İstanbul Pro başçısın. Evci Süper Liga Türkiye'ye Liverpool timin bajarın kurdağına Sivas Spor lehember Trabzon'u yekma lideri Süper Ligi o Beşiktaş lehember Antalya kazanışkır Malatyacı sahafa lehember Göztepe tek şu Revşavanji Antep nehe Sivas'ta o muhabın Malatya'yı yani daviye kekek. من maça Antep u
بشکتاش من تماشا کرد و نفسان چی براستی جدوی ماچه ده انتب بلکی سه چار گومنک ج بشکتاشه چتر بو لیسکه که پرخوش لیسکه کمجه کیفستان yani دو وقت که تنگته ارول بود که راهنره انتبه تیمه که پرخوش لیسکه که پرخوش بود ده شرط ترکی ده معرف کاربه و بلیزه آواکیه لو ما اج انتبه بشکم و انتبه بجور وکوه مخابن سواس رضا çalım bay هی هاو قبصر خود نهاتیه yani ev maçı برفك وها باريان ريجي ماتشي تماشا كر يعني كسيني كاربو بليزة لو ما بحضره يك ماكو او برفنا حاطا باران وترابزون كاربون ازورا سواسي ببه لمخابن ملاتي دچه چم دچه يعني ملاتي دبر خودش يعني كيك erdal tego جبر كارته و انجي برات پر هندك تيمن باجارين كردستاني تعقيب دكي تجنبيستن علي فكرية شك تعقيب دكي بقشتي تشكي بيجي هيج بو يعني جنال يعني وك سربان تاخمين تيمن هنکی ما اختار که دفکری تاخمه ترکیه سوپر لیگه لترکیه جی هندک جمع gelişme هيا اوی که مفکریای اشتتن هي هاري اول که ما اشتالوی ترینری دکا اشتال کاراگومری چوالانی سپورم ام arasıra دفکری وی فرانسيسكو فيرولي هره ناس يعني هره رن ناستکم ايطاليا هدو ناس يعني نقول ناس لفراد ناستکر بیرا بیر پر هفدونه دیا ما فراد ناستکر ناختاق لفرا هاتلو داره zaten ما هفرا امکانک جی هاتو دولا دیش بو او ور ناستکم اوی که فکریه لترکیه تاخما هندک رندو بونه فلسفه که آلی فکری حجا دو بیجی مثلا اوی که دین مخونیا سپور هست کرد دوسه ماش دین اوی یا فاریولی هست کرد وکی ده پک وکی تشتک گرم ندی اما لویجه تشتک حیا يعني خازم بنزن هندك ترينر اما هين وار خرد نبونه انا نرجع هنكي دليزن هنا جبم هنا يعني كده خازم بليزن اي باشا كعلي ام درباسي مجاري خويتن ريري زوب رزيدة شهية ام ليجن اوروبا دست بكم بنش ليجن كراسي اوروبا ليغا بريمير ويا هري بر تي حسكرن للجياني ام جور دست بكم لبر ليفربول لسعافة كازاشكر مانشستر سيتي جي لها بر تشيلسي كازاشكر يعني مانشستر سيتي بالله بوان فرقك هي نابراوي وليفربول ده تشد بيجي كيك اردال مش دست بكم مانشستر سيتي گوارديولا يسال تماما شوي شامبيون ببنت بريمير ليج ده والله ياجي دبيجم دبي راج دبي چونكي فرق خو پره اروپا دا فرق تا اینا پروسه پر زور تدرا مرم وان دغري يعني تبيش هاري مرم جاري تشكي فوتبولجي مانشستر يونايتد باري ويرو كما خان دبي گوارديولا ترينري gelmiş en büyük cihattan nihat çünkü de 5 salanda وقت Premier Lig'de de fark کرنه کس نکریه متش که اینا نبیه دو بیجی که شامپیونال لیگی که قازانش بگیر گواردیولا پرمیر لیگی داشی خا او کریه خا انگلترا داشی رن فلسفه خا قبول کریه اجی دو بیجم منچستر سیتی شامپیون دبی چونکی پر فرقه لیورپول oyuncu خورتن سالا و مانه آفریقا کوپا سیدانه واجی فرق که دو oyuncu اینا خورد فرق که چون مانچستر سیتی oyuncu خاپرن یه لیورپول او داو یکان جی دو تانه خورد در خنی زور دبی چلسی خوشتره گنجن
او تاخمك geleceğe parlak az jime Arsenal ji Arteta xoş dilizi evci zaman dixwazi xwazin ki taxmek rin bilîzî rin qazanmış bige geri zaman bidî zaman jî futbolê da pertene evet. Domenektoren çi ji cem Guardiola çû Amerika û hala jî hestî Galatasaray. Wê çawa ye tu qet wî zanî yanî kî ye yani? Yardımcı Guardiola Evet yardımcı Aligre Guardiola bayağı. Here teşki xoşa va teşki xoşa çünkü va nişan dede Guardiola dünya futbolu çıkas etkilemişti ki çünkü Manchester City Parma teknik direktörü Maresca jî Guardiola hat ye U23 teknik direktör le şampiyon bu hat Parma Guardiola yardımcı hat terin dünya vandaran va teşki xoşa ama kültüra Türkiye futbolera sabrera tane vaji durma ve kolayına çünkü duse maça le Türkiye gazete Rojnamevan bir yardım merço futbol bilse. Ne vardı beşincistan? zaman lazım. Türkiye çebeki. Va futbolajı tişki zora. Ne futbola ke en defansı bugün kontratağı bugün se oyuncular herin gol beken. Va futbola hem giştiyan tekin navoyne. Giştik oyuncu gelin topera, giştik oyuncu bilizin ki top tane. Vajı zaman da kazi çünkü mekanizma xaperane. Vajı tişki kolay nene. Tipe tiştajlarjı oyuncu lazımın ma en çok en perci zaman lazım. Em ne zaman halde bir nebi ezbera vejim. Başa. Kek Ali yani tamam bana bahset Manchester City'deki ama herkes bu Guardiola destek ki makat rola istikbala jitne madde evkavan paravan jitne divan serkeftin ande. Em tamam em zanin Guardiola rahimeri heri mezini cihaniye ama felsefe xo bu teknik xo bu listika xo çut vejin. Yani eşvek herkesin fikrim der Guardiola vana fikre ve roje Farka Guardiola yatdıveci yani ve roje bil istikbane xore daxili digo ne ezdilizm mundilizm ev serkeftine evene yani librasi nevaye brastici leistika Guardiola ekveya plan dike servet fikre mekanizma yöçetike taktike ve tespit dike stratejiya ve tespit dike u egu futbolista hazır dike amade dike jibu van maça hamu Guardiola elbet Guardiola tenefseri xanake u helbet jî gotin dikate gava maç tespit dike edi futbolist li holene çıkaz ku ew Guardiola piçûk dimejê wan dibe hewqas bi ser dikevin ku çıkaz wî Guardiola piçûk dûr bikevin jî hewqas dialiqin mesela maça Manchester City û Chelsea temaşa kir min bawer kir ku îsal wê Manchester City bibe şampiyon yani tenê min digo Chelsea belkî tiştekî bike lê min dît ku Thomas Tuchel qeweta wî nagîje ku bi Guardiola tekeve nava peşbaziyek ramani na hekalse levaze. Çima Guardiola de Liga Şampiyon anda bir sernakebe yani. Liga karası çiye? Fırsat. Ne keko? Vega Liga Şampiyonu de metodoloji ciheye te elemasyon dilisi yani dedim maçı not dakika dilisi atmosfera van erkevan ciheye vaka ligi telafitine yani de maça kide tekevi maratoneki bazı Guardiola kesinlikle iştahı böyle ardı. De formasyona Şampiyonlar Ligi yani Kupaya UEFA'ya de ev tiştekidin faktör edine hene. Noma ev ne galatiyeke yani o ne kritereke jî. Evet. De baş em derbasi ligadan bibin ligadan Bundesliga liber lider Bayern lehember kolle 4-0 kazanç kir û Lewandowski jî
هاتريك كري بهفته دورتموند جي بينجي قزنش كر ليفركوزن جي لدبلاسباري قزنش كر ووك ما يقول بايرن ديسا ليدر دورتموند 6 بوان لدومي تقريبا وك ام هر هفته بيجم ليغا المانيا كلاسيك وك 9 ساله 10 ساله هر تموستتشه بايرن لبيشه وكسل كاروي بقره والاستقبال كواني بنافي لواندوسكي ماكينه جوليجي هي كردال المانيا فوتبولمان چو سكاري چو تعقیب کی پر تعقیب نکم از اجی وقت داده بیشتر دورتموند و وولفسبورگ ان زمان دور که قازانج کردن هلوه اما اروپای دا لیپزینگ فوتبال خواشه ما تعقیب دیگر لیپزینگ ایسال کی پاش دما یعنی فوتبال خواهشو اما آلمانی پک تعقیب نکن باید هیجان نایلی که انسان فرقلی بفکریه پرکس وقت بعد يعني لألمانيا فوتبول برقشة برقاليته برقل مخابن للدنيا بركس فوتبول ألمانيا تقريبا يعني بانجامه كيف عليك تشكي بيجي؟ نعم درباس بنيا درباس بدي باش ام هاتن سيريا إيطاليا لفر تيمن ميلانو انتر وميلان سركشيدك وماتشا ميلان وبولونيا وفيورنتينا بانا يروحون باورم ناليستون لإنتر لحمبر أتلانتا 0-0 ما لازيو قزنشكر يوفنتوس قزنشكر ساسولو لسعاخه ودكتور كيك يعني ام جردال دست بکن سریا چواه ایسال پارماتون نه؟ ایسال سریا خوشه چونکی تاخم خرد بونه تاخم خرد پر بون یوونتوس وان 2 سالن هنکی kaybetmiş gibi. Başlamaya. Ama takımı peşi per xort Inter futbola xaji farklıya yani takip bakın futbola xo per dinamika farklıya Inzaghi hat isal farqa xo Conte pera Milan ji durumu per zor 10 salın per zor duruma xo ama Pioli l'Italia بگوتنامه فوتبالانی خوش چه دکه ناپولی سپالتی فوتبال خوشه آتالانتا امزادن گاسپرینی ناستکنون اوجی چند سالن فوتبال خو رنده یه دیجی باش دمانه یک امبیشن ileride belki fark yaratmıştıken Fiorentina'ya Verona Tudor Katiyalı Verona parand terre Lazio'da Sarri heye ev khasrın nara mek beklentiyama Sarri temi farklıya Lazio farklıya çünkü avcı xazın bilizin ama xoştarın Atalanta Napoli Milan Inter peşinen noydum ama futbola xoşa باش اگر سریا به من گوش بو پارما مشتر بینم سریا به پارما لبر درزا 12 ده yani dibirdeşi başlaçı Parma ne hoştar bir sala ama per takım per değişkirin per oyuncu futbolist değişkirin genç girdin seriye biji lig kuar kolayını ne çünkü geçtik kuak haven takım gücü ha kurtanya ha geçtik de kazan her oyuncu ama lig dreja playoff ketika vi nav haystan her tiştik mümkündü be her tiştik mümkündü ben salada am tav monsa am sarad dudyanun ma playoff'un da maça sonuncu Monza dreja şişade yani şiş Tabii ki. Avluğun ama hakikaten puanım per nezikin puana geçtik per nezikin. Per nezik yapın aslında. Ama tane Peter ha. Hayır ne kadar
ها نگاه لیگا سری بی این başlamış نبیه از وانی بیجم که نکات وانی بفکره 4 ماه شوا tamamen değişik. Tamamen değişik çünkü geçtik vakit havın dolayı tane kaybetmiş beki bu tarih neviye. Evet. باشا لإسبانيا ماش نبون في حتى كيك علي أو كيبون سوبر كوبا إسبانيا يهبو دورتا حتى بجيك الكلاسيكو يهبو برشلونة ريال مدريد سيد دو تكبر دو فينال دجي ريال مدريد لهن بين أتلتيكو بلباو دو سوبر كازاشكر وبو شامبيون يا بالكش نه بالكش أساس إدي تيم واردس بكرناكو فینال خود ولاتن جدا لیزم و فینالی جی استادیوم ملک عبدالله یا اوتری هات لیستم. دوزانی سوپر کوپا ترکیه جی لقطار هاتو لیستم. ایدی پرا چتکه چناکه که علی تو چت ویجی. راست که. بو پرا ای باشه لفرانسا جی لیگ فرق کی مزن یا پاریس دومه 11 puan fark kirne yani roja avda beziku kestu neydi bu an bakın. Kamezek gol çeker yine ben Muhammed Salah terk ve hatta le se gol Lewandowski hat bu bistute le İtalya ciguert Lazio Immobile ketpeşia Vlahovic o le İtalya le İspanya bak mı go evktine bu şu an maç nebun var mı o lig yekci David gole gavet bir hafta bu 12 puan. Bir geçti o sayı lig bir havine jibo programa meci abima qasa az bim min kiji mezek kaşı rabem balke şevin amwa mezekim سیدا وادی سرویسیت و اردال مثل فوتبال در راهنمایی خودی سرگرمی نداره. یعنی مگه خودی اسپور آکادمی سپور سیدا آکادمی اسپور وایش کوی گوتی آکادمی سن اردال چی گوتی ایرو آدال کرد ایرو جرح او درکتی ایدمان کریه باشه. بیاش بوده که علی استونو اوقام آمد سپور آستنگ دکن نزانن بلیسن نه دهلن لیستگوان دنجی بلیسن. تجي وارد فكري نعم هذه هالكارة ما أبين تتوانا سلاف تشينا جمرة سرچاوارا سرسر واي يونس أمرك كرديات بتشوال يعني ما شاء الله ده كرديات برزة ده çok güzel bravo avici profesyonel ne var yani بحثاکت که یونس امراد به استقبال دال کردی ترانسفری دو اکسپور بون این کست بیشیم روی وکرم یعنی ارش گورانی بون نظام çoğu انجام çoğu bun nizanım var aşirti kirne yani madde yani de bevega listikvan etaharet derek edilebilizde bu bir bavşım şimdi çim akla yani evet Yunus Emre گوتی اردال فوتبالیست نه فوتبالیست راهنر تکنیک کارت که ای باشه پروگرام ما ایرو و اردال کله سپاس کم از وید کم پروژه پیش خیال انت ورن جی کی باشته تیم کی باشته جی بگری امزانم ترجیه کی ولات کی پروپش کارت کی ایتالیا دنا فوتبال ایتالیا ده کارت کی پارما نه تیم کی بچو که از بارم یک جوان تیمین هری مزنی ایتالیایه هرچقدر ساتیه سریه باشی یعنی کوکاوی تاریخاوی گله که از هیوی دکم تدروجن پیشته ابتد آستکی بلنده ببینن که علی فکری شیخ با تجی سپاس گوتنه وی داوی هنه یعنی گوتنه داوی son söz که Vara gishtigan ras pas dikam, gishtigan ras slav dikam, vara iltifata wa qazikirna wa ممنون دبم اجي خازم رو كده هفرا رونن قزيكن فوتبول ده سپاسكم باش كنت كيك علي سپاس خوشتر شباش
باش تماشاوان اینجا ایرو جماعتن دانیا برنامه حیا برنامه که دن بمینن دخیر و کشیده ایوار باش